Welcome to Ilocos Lagip Stories. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo anaglinged itinagan Aloyda. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naladawak anak asawa. Naimbaglangan taad dapay na isangbot amay sa nga anak mi kanila kay ko. Uray pa nagtalon laeng ti adda a pagbibiyagan mi, makunak ananam ay kamimet gapu iti kinagagat mi nga agasawa. Isu na laeng tano kasano ti kinagagat mi nga agasawa, kabaliktaran met ti ugali ti kakaisuna nga anak mi. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Oh, at itibalon ni tatang mo. Inka ituludan, tatulungan matlaangin nga agarado. Itikas na malpas adagos. Ay, Na, apay nga agsen na ay ka itinakaununag. umak nga ro din, nanang. Maumuma ka iti, Iti kasto yung klase ti panagbiyaga. anyat kayat mo asawa na nako. Kasto'y matlakid di akanayonan. Inaldaw kasto'y ti rutin ko. Talon, balay. Balay, talon matlakid ti tayan ko. Diyak pa'y mo't makaliwaksay. Ay kat anusam ata saan ka mat anayanak abak nang. Kan may sa, basol mo matlaang. Ngamin kasadot mo mati agadal. No agad-adal ka kuma, di saan kang agtaltalon ita. Anya nga tano ituloy ko man tagadal, nanang. Sigurado ka? Wen, kahit kumanin tagadal. Ang mga numabalin akasarita yun ni tatang. Ta ituloy kumanin tagadal. O sige, kasaritak to di amam. Barang umanugot a pagtuluyan da ka manin nga agadal, anak ko. O, at titi kapem lakay. Nagyaman bakit? Mayat ti templana. Kasto iti kahit ko. Sana nasamig, saan mo't anatamnay. Katamtaman lang. Lakay. Abay, aday bagam? Nagsarita kami idikalman kini Michael. Kat nakuna na akayat namanin ti agadal. Anya nga tano pagtuluyin tamanin nga agadal di anak ta, lakay. Ay kat una, day talaga yan. Or-urayak lang mat nga isutag disnudo ang mga ibagay ti dayta. Tano siyak ti mga ibaga. Ang mga no ibaga naman apil-pilitik iti banag at dinamot kayat nga ramidan. Mas daawak nga rod, ta isumat amis mo tinang ibaga, akayat namanin ti agadal. Ay kat naka-amiri siguro na. Iso akayat nang dagtuloy nga gadal bakit? Barang ano kasta ngagpahiso lakay. Ibagam tungarod kan ko ana. Ta sikaswan na nagitirumbang nga sikaswan na. Iti kasta, maka-enroll mo tan intun umay apa nagsisirag. Kumusta mo nga iti panagadal ni Michael, anak ko? Kasi ti Diyos, nasaya at matlanang. Anya itayan tay alalaan na akurso? Civil engineering, nanang. Aya, agbalintong nga rod mo't a kontraktor ti apukok no kasta. Lukon nyo mati apo ko yun, nanang. Angaw ko laang madadya, anak ko. Sapay la ko mga rod ata saan tumanin asumadot. Itikas na maigraduar na matan ti kurso na. Ay kat palagi panyo akanayon iti kasta igad na ti agadal. Wan, nanang. Day tamot ti kanayon ko nga ibagakan kwa na. Inton ano ti awid na aya. Jakla ang amo no makaawid inton Sabado, nanang. No agawid, ibagam tao may nakto sarong karan ije balay tagundawayak tumetan abagbagaan. Sige, nanang. Ibagak to day ta inton sumangpet jay apo ko yo. Ay, Diyos ki. Agalas 11 mo ito ni tagsapa. Ay sus. Awanan.
Naladaw ako ng gusto lang. Ay, basta ko na bartag ko darabi. Diyak pa'y napuutan mo kasano anak kaawid ak titagos ko. Ay, nagsakit yung ulo ka. Diyak akong sumrak. Ituloy ko kit di man ti maturog. Hala ka, insan. Manong aldawon adi ka simrak iti pagadalan. Ay, masad-sadutak nga roda na sumrak insan. Anya? Ay sus, di ka kadi agsadot-sadot insan. Gagatam kit di Laglagi pam, dandani tayon aggraduar. May salaangan atawan ti palabsan, aggraduar tayon. Diyak nga roda maanusan insan. Panunutom kumamat ti banbanog daan ti kini angkel insan. Saan anala ka ti agbirok iti kwartaan niya? Masadutak nga rodan. No kunak ka masaduta kon period. Anya? Kat anya ay nga ro ti planom ita insan Michael. Agbirwak lang iti panggadak dito syudad. Iti kasta, sandak man na pagtalunin datatang. Ay, awan manen bakit. Sayang manen ti kwarta. Ay, wan nga rod lakay. Kunak lakid din no makaamirisan dyan akta. Kat igaid na mateng dagatal. Gumawan mo't lakta. Malaksid a bulakbol, nakasadsadot pay. Anya nga taaya ti rumbang aramidan talakay. Ay na, kanya pa ilangan kumangay. Aramidon tamot amin, nakabailan ta. Tapos nung makaturpos laang kumay ti kolehiyo. Di na mo't amuay kan iti patag dagiti nagbambanugan ta. Iso abay-bay ang talatan. Kanya ti kahit nakaramidan. Nauma akon amang bagbagakin ko na. Lakay. Sinayang na lang ti kwarta. Namukla nga kasya taramidan na. Inggatang kula kuman iti dingwan ti kwarta pinaginrol na. Tapos ang anasayang ti kwarta. Bayam takasaritak tumanan ni Michael lakay. Ito niya pa lang kumaaga po akasaritam. Baybay amon. Lakay. No siyak la amay isa, awanin. Talaga anadismaya akon kan kuana. Sinayang na ti kwarta ko nakmanen. Ay no, madanog kung tulangatan di anak ta. Lilian, anya nga tanong agkalaysatan. Ha? Agkalaysata ko na. Total, agpadatamot nga da trabaho na. Umanay mo't siguro ti sweldo ta para itinalda o masapsapol ta. Good, sikaan. No siya, okay lang ang mat nga oray saan pa'y. Nga mabalin mat nga kalaysatan no isuti ko na Michael. Uy, agkalaysatan. Iti kasta, kita kan maago pa iti sa balikan niya. Si kami na talaga ti kahit kumasawaan. Oray siya mat Michael. Si katikayat ko apakiasawaan. Ay na, agyaman ak Lilian. Unaklakit din o di nakayat. May saka ngaminan a maestra. Idin ko ta siya. Undergraduate ak iti kuleyo. Okay lang ang data Michael. Tinapatag, agin inayat na. Ba nagapagyaman ak unay. Kasano, ibagak nga rodan kataranang kantatang ko. Tatumaron kami. Katuan ibagam lang ang kaano ti umayo. Tapno isumat ti ibagak kadananang kantatang ko. Itikas na, makasagana damat. Sige, kasaritak nga rodan dagiti natakkel ko. Tatumaron kami, Lilian. Anya, naikat ka iti trabaho ko na Michael. Huwag nga rod. Kat, anya nga iti planom ita. Ipatas ko man na tagsapol iti sa balay panggadak bakit. Sika nga rod. Sapay planok ti mangala ko maiti kadwata dito'y balay. Ha? Ne, anyat kahit mo asawan. Mangalat ako maiti tangdanan tanga agtagi balay.
Tani, jakon maisapar dagiti matrabaho dito'y balay. Makumi-kumak iti trabaho. Amukon bakit? Anya nga tano jay itangdan mo kuma. Kat siya kung tipang tidam ta siya kung tagtagibalay. Anya? Di ka kadiagtanag, tanalaingak nga aglabakin aglinis. Aramidag amin ang matrabaho dito balay. Basta sweldoan na. O sige, basta aramidam mat amin Tapno awanton aramidak inton sumangpueta. Arreglado, bakit? Naimbag man ta nakapasyal kayo dito dagos minanang. Wan, nagudungak tamapanak gumatang kadagiti masapsapol may kinitatang mo. Nalagip ka, iso adi magasa kun Ne, anya ngay dayta agas asok dita abay ti TV. Ha? Dayta? Dayta ya kung kunada humidifier nanang. Anya ngay mo ti usar na dayta. Perfume, tapno bumanglo ti unag ti balay nanang. Pang dismular iti angot, kun pangabog mutlaangan ay ti lamok. No kasta. Iso jay maangangot ko anabanglo. Wen, nanang. Mayat nga rod ano kasta anak ko. Ay wala, talaga amayat nanang. Basta siya tagtagibalay, nalinis kinabanglo ti balay. Anya ti kunam? Sikat ti agtagtagibalay? Wen, Ne, apay, awan trabahom. nabayagan nga wan nanang. Nabayagan anay katak iti trabaho. Ngamuray no kasta, okay lang. Ngamin, agsusildo akmat nga agtagtagibalay. Iso nga ano sa kun at agbalin house husband. Anya? Ne, saan ka amawatan anak ko? Susweldoan nak ta asawa kang agtagtagibalay nanang. Kasano dayta? Mangala ko maiti katulong may. Ngam ko nakmat, aji itang dan na kuma. Siya kailangan ti pangtidan na, ta siya akong tagtagibalay. Anya? Ay nagloko ka nanak ko. Kayat mo asawan. Ipagpabayad mo iti asawam ti trabahom? Uy, nanang. Ay sus, kasanon numaumakan ka ti asawam, gapo iti kastangar aramidam. Ay na, saan to ang mapasamak day tananang? Saan to ang mauman ni Lilian kanyak? Day ta tilaglagipan nyo. Amom nga rod. Amok ngamin ay ayatan nakunay ni Lilian. Mapukawanan ang itinatairang asawa no panawan nak nanang. Nagsweldo ka din bakit? Wan, Ayig mo nga rudan at itangdan ko. adtoy. Ay na, nagyaman anak bakit? O sige, tasumra ka kun iti trabaho. Sige bakit? Akan anad ka. Ayun gayam. Tarimaanam to manjeri daw iti kusina. Matintin nagmatan. Saan samot ngamin anasaya at tipan nakaaramid na. Sige, ngam tandanan nak Anya? Isumot lang. Ano agayab kay ito may mga tarimaan. Tangdanam tumot lang. Isu nga di itangdan mo kuma. Siya ko unti pang tidam. Ay unay kan may kan. Mabayadan matla aminan at trabaho. Ay kat siyempre Nagrigat nga tatagtagibalay. Kan agtarimaan ka dagiti ruangan. Kas kadatawa diti balay bakit? Tipuntok laang mat. Datamot laang tagnanaod ditoy. Saan mat asabali at tao? Uray pa Mabanlugak may. Iso arumbang laang nga rot at ang danan na. Iti kasta, damot agas ti bambanog ko ang mga ramid kadag iti papaaramid mo Rabiin Lilian, ustumat na aday ta pa nagtrabaho. Maturog tan. Umuna ka na maturog, Michael. Ado pa'y tirumbang na ilagpas ko. Aramidam mo tin nga opisina kin iskwilahan to'y balay iti kasta nga aramidam. Masapol ko tiyang dobli kayod. Tapno adda itang dan ko ken ka. Ha? Kurang ngamin ti sweldo. Iso ang masapol ko ti ag sideline. Tapno adda ipasweldo ken ka. Ang katintun bigat man Apay, di ka mauma ay aday talatan computer mo ti sangsang mo mitagpatpatlag. Katsi ka. Apay, di ka mat mauma nga inom iti ara, ha? Ay ko, sabali mo ito nasaritaan dita Kasano ko maasabali nga? Siyempre, isumat tiliwliwak. Nangarunan no kasi may sa dito balay. Iso adi mo ko madildilawan ti kanayo na panaginong ko. At least, dituyak lang balay. Sana ka arumrumwa. Sana ka mapampan ka lagi ti biraus.
Ay na, awan matla ang nagdumaan na Michael. Mauuma akong iti angot ni Arak. Kanayon lakit din nga iso ti maang angot ko. Idyamon ti panaging inom mo, no di mo kaya't apanawan ka. Apay, may turad nakmot ay apanawan. Hindi nakman butbut ngan. Amok at di mong tumad lang maramid ti mang panaw kanya. Bakit? Di ko naman. Ha? Inulbudan nak, Michael. Kunam, naikat ka iti trabaho. Saan matgayam ta inikat da ka, gapo iti kinasadot mo. Imbes ngagtrabaho ka, saan taday tamit lang ang gayam maturog tar aramidam iya opisina. Sinayang mo tinapintas ko maatrabaho. Ay, sorry, bakit? Nasing patak, Michael. Amom day ta. Ngam no oras asyak ti mapunwan kan ka. Di mo amo ti kabailak nga aramidan. Hello, Lilian. Ayan mo nga eh. Apay, di ka matlagawi doon, kat na eh. Rabiin. Adaak di ti balay ti gayam ko, Michael. Dituyak pay laang. Tagda na patag nga aramidan mi. Anya nga oras ka nga gawid? Di na kun orayan. Tadituyak kun amaturong. Sige, bye. Ha? Mabit lang, Lilian. Hello, Lilian. Inadap na mo tayo. Naglukon na sawak. Tinasayat. Pumuwarak man langin. Mapanak iji dagos da parilin doon. Agwan-unwan kami man kiti. Sa nino ti papa ng bakit? Nakapalulis ka ba? Mapanak ijay dagos da Michael lakay. Ah, ano ti papan mo ramida ni Jay? Mapan ko man kumusta ang di anak ta. Adda ngamin na idanon kanyak, asaan kanumutan nga agaw awid ni Lilian ijay dagos da. Anya? Ne, tabay ka nung ay. Nagapat ang ata? Day tangarod tijak amulakay. Iso ang mapanak ijay, tamapan ko punkan no pudno tinaidanon kanyak. Ay, katuan ang arod. Padamagan naktulangan, bakit? Na, madiday ito yan ah. Danda ni makadominggumat tayo asa na nagaw awit asawa. Sapay jak mat amo no sa dino taen na. Tasurutag ko ma. Ay. Sa paliday ito yan. Ah, tinasayat. Awagak man ni Lilian. Tita, nagre-ring. Hello? Hello, bakit? Apay nga adi kamot lagawi din. Sa dino ayang agpaisutayan mo. Di mo namnamaan nga agawid akpay dita, Michael. Ah, anya? Nalawang tinangag mo. Di na kun urayan, ta saan na kun nga agawid dita dagustan. Bakit? Apay mo't ngay. Nauma akon kan ka. Iso nga agsinatan. Anya? Addan sa bali nga ay ayakat. Iso alipatin na kun. Anya? Di ka kumamat mangraba ka kasta, bakit? Saan na ka mang rabrabak, Michael? Naamiris ko asaan kagayam nga ay ayatan. Anya? Uray kukam amin a kinagwapo no sadot kamat. Awan ti maganap ko kan ka. Maudin da ito'y a panagsarita ta. Di na kun awagan. Agsinatan, Michael. Sige, bye. Ha? Mabit lang, Lilian. Lilian! Ti awanan ba na babae? Saan na mabalinda ito'y? Saan? Awanan ba niya babae? Idarom ko kapuiti pa nang isukat na kanya. Idarom ko na nang. Dahito yun ti bagbagak pay laidikan ka anak ko. Nanang. Nudimngag ka kumakadagiti pamagbagami kin ni tatang mo. Di saan ko maanapasamak ti kastoy. Anya ngay ita, pinanawan na kan ni Lilian. Sana nang. Diyak mamati adila ko layayata ni Lilian. Patsi ka na kung laban lang ti panunot na. Amok ngayayatan nakpailag ti asawa. No talaga nga iayatan na ka. Di adda ko maita dito'y. Ngamawan mat. Ngamin, pinanawan na kan.
Nauman iti kasta nga ugalim. Agasamot nga minday ta. Ipabayad mo amin nga aramidem. Ultimo pa naglinis dito'y balayo. Agpatangdan ka. Agasawa kayo, anak ko. Iso arabang na lang ko mga agtinulong kayo itirigat kan namay. Saan kat akasta nga agpatpatangdan kakit din. Asino nga'y mati saan amauma iti kasta nga aramid. Agnakam kamat nga taitan, Michael. Saan agapot ako nam agwapo ka, kat saanin amauma ti asawam kan ka. Gwapo ka ngagpaiso, ngam nakasadsadot kamat. Iso nga awan matla ang serbina. Agbabawi ka man ngam naladawan ti amin. Agbalbaliw ka nga minan, Michael, anak ko. Bakit? Makaisa makidyanak ta. Taapay mat, Eddie. No ide ka tantani di na kaya ti mamalman ni Jatalo. Ita, di namat kayatin ti agawid, aging gasan ngagsip nga. Wan nga rod lakay. No idi kat sobra ti kinasadot na. Ita, sobra mo lang nga rod ti kinagagat na. Dahil tagarod kay. Masapsapa mo ito na mapmapan ni Jatalo. Barang ano adda na itulong ti kanayon apanang bagbagatakan kwa na lakay. Inasarita kiti na minsan. Unan akayat na kano apanagnakan kinililyan. Nga uray kaskasano. At damot pagbaliwan na. Wan ngam oray pa'y agbalbaliw ita. Awanen ata nakiasawa mo iti sabali ni Lilian. Ay, wan nga rod No nagduldog tumot nga may. Anya nga ita. Pinanawan dalang nga rod. Uray kasanupay ta aramiden na panagbabawi. Awanen Di nan maisublipay, tinapalabas. Nagkampanti ti anak mi asaan apanawan ti asawa na. Ngam oray asinumat nga asawa nukas jay ti ugali ti asawa na, talaga amauma ka, ket mapilitan ka amangisina. Manipod idi nakita mi met ti panagbaliw ti anak mi. Gimagat daytoy, ingaad na ti nagmula-mula, ket nakatsamba iti napintas nga apit, agingga nga ininot a nakagatang iti lugan na. Nakapatakder pay daytoyen iti balay na. Damag mi nga addameten iti balasiw taaw ni Lilian, ket nakiasawan daytoy iti sabali. Aging galaangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Loida. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Maminsan pay, pagyamanan da kayo manan amin, gapu iti awan sarday na nga ingkay panang tartarabay, dito'y nanumo at channel tayo. Sapay kuma, ta itultuloy yulat ta ti dumngeg kadag iti sumarsarunupay a drama tayo. Ti surat ngayon ta drama ita kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan asilin, ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may sa akmet kadag iti rinibo-ribo adumdumngeg iti drama dito YouTube. Ket tunggal adamangeg ko a maidrama may papan kadag iti naulpit nga ikit, may palagip met kanyak ti kinaulpit idi ti agsyuman kada kami. Daytoy nga rod ti rason no apay a naawis akmet a nagsurat. Nasapa apimusay ti inami gapu iti sakit. Kalpasan ti sumagmamano atawan nangasawa manen ti amami iti addamet laeng anak na. Ket nagdennada iti sumagmamano atawan. Gapu iti kinarigat ti biag, napilitan ti amami amangibati kada kami iti puder ti agsyuman kada kami. Tapno mapan agtrabaho ijay syudad. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Nora, bakit? Oh, apay Marino. Kaslaad da na patig nga ibagaman. Ay ayaban nak ngamin ti kumparek nga da iti Manila.
Dakdakkel ka nung amin ti sweldo ichay. Kat, anyangay kumayta, Marino. Amang ano mabali na si Kapay laang ti makaammo kadagiti duang anak ko. Anya? Si kalaang ngamin ti ammok apangital ka kadakwada. Sana bali, tadadakkel damatan. Saan damatan nga ubing apapaanawa. O sige. Tapno di mo mat ko na. Uray kaskasano, amok mat ti tumulong. Kan may sa, anak mo mat ida. Iso akas may kadwa nga asawam. Kasla anak ko mat idan. Ay na, agyaman ak unay, Nora, bakit? Awan anyaman na Marino. Anyangay nga rod, talaga akas tatibiyag. Inayat ka mat. Iso arumbang nalaang nga rod, nga ayatak mat kita anak mo. Agyaman ak talaga, Nora. Awan anyaman na, di ka agdanag. Tadyak baybay ang dagiti anak mo. Kabayatan ti kaadam iti adayon, Marino. Itatapim manawan di amayo. Nasken nga aggagat kayo. Ngami, jak kayat isadot akabalay. Wan, Auntie Nora. Jak kayat nga agsenyorita ken agsenyorito kayo. Tulungan dak kadagiti matrabaho dito'y balay. Tapno addamet gunggunak ang mga aywan kada kayo. Agluto, aglaba, ken agdalos kayo dito'y balay. Naawatan nyo? Wan, Auntie. Si Caramel, tulungan ni manang mo kadagiti matrabaho dito'y balay. Wan? Wen, Auntie. Ala, ingkay maturugan. Tapno masapa kayo mat amariing inton bigat. Wan, Auntie. Ay, maturugtan manang silin. Wan, ngamsakbay na. Agkararag tapay nga umuna, ading. Ay, sige manang. At kidemakon, tagkararag ka. Sige, ading. Anya pa'y kukuin nyo dita aya, Silin, Ramil. Ha? Igdapan nyo ti silaw dita kwarto yung. Saan kayo anabuslon tanangina ti kuryente? Wan, Auntie. Sapay mabutengak no awan silaw, manang. Irwam mon nga awan silaw. Tapno saan ta amaungtan, ading. Kumusta, pare Marino? Kumusta ti trabaho? Okay kakadilaan ditoy. Okay lang, mat pare. Maikawak. Ang patsyek ang mairwamak tumadlaan. Una, kasta akmatlaan ididamdamok dito'y syudad, pare. Ang awan pa panan na, no di mairwam kan tumatlaang. Wan nga rod, pare. Ado tijak kabisado a lugar dito'y Manila. Iso medyo marigatan ak amang i-deliver kadagiti parcel. Talaga kasta, pare. Sana bale, tadamat Google Map. Wan nga rod, pare. Mairwam kan tumatlaang, pare. Adayo amay mayat ngamin ditoy. Tamalaksid ang nalaklaka ti trabaho. Nangingina pa iti sweldo. Husto ka, pare. Katagyaman ak manan. Dakkel tulong daytoy para kadagiti anak ko. Awan anyaman na, pare. Maliit na bagay. Hello, bakit? Oh, hello, Marino. Nakaawag ka mat? Wen, kailiw kayo ngaminan. Kumusta kayon? Kumusta na gitubing? Ay na, awan rumbang apagdanagam. Adda iti nasaya at akasasaad dagiti anak mo, Marino. Agyaman ak bakit? Ano sampay laang dagiti anak ko, wen? Wen ka di. Kat, nagsweldo ka ka din? Wen, iso nga imawagak ta ipauit ko ti sweldok. Sige nga rudan, tani. Ado ka no ti project daanas kan abayadan da iji pagadalan. O sige, sa anak pa'y ngamin na makaawid. Tamakumikom kami dito'y pwesto. Inaldaw nga ado ti sumangpat a parcel. Iso asikapay lang kumati makaammo dito balay, wen? Wen ko naklang nga rudan. Di ka madanagan. Tadyak baybay ang dagiti anak mo. Agyaman ak bakit? O sige, ipauit mo nga rudan ti kwarta. Tapno maitid kumatan kadagiti anak mo. Wen bakit? Inkamin, Auntie Nora. Masapa kayong agawid inton malam. Taado ti aguro uray ang matrabaho dito'y balay.
Naawatan nyo, ha? Wen, auntie. Kat, anya pala ang arot timulmulagatan nyo. Ing kayon, Jay balon mingay, auntie. Anya balon adakda ka matam silin. Kat no in sa ganaan kayo matan iti kaninyo inton aldaw. Ti kwartami, ti kayat ko asawan, auntie. Ha? Ay, kwa. Awan ti kwartak. Alaala, mapan kayo kit din tadi kay maladaw. Uray jay ko malaang pagplete mi asumrek ti ited mo, auntie. Sana balinton inton malam, tauray magmag na kaminton nga agawid. Awan nga rod kwartak. Di mat nagpawit ni tatang idikalman iti allowance mi, auntie. Ay. Dinak man surwan si Kasilin. Nukunak nga awan. Awan, nawatam. Auntie? Ala, sumrek kayon. Didak disturbon. Ramil, bagkat man gitang kiti paglutuan, tairwar mo. Uwan, ante. Silin, dalusam ti ayan ti tangke. Tani, nagrugit met gayam. Agdalos kayo met laangan dito'y kusina. Sayon to isaruno dagiti kwarto. Punasan nyo amin atawa. Wen, auntie? Ala, agawaan nyo ti agdalos. Taagluto kayo pa'y inton madamdama. Wen, auntie? Oh, anya pa'y laang timulmulagatam di taramil. Irwar mun at itangke ti gasol. Ha? Uwan, ante. Agawaam, tatulungam ni manang mo dito'y. Uwan, ante. Ha? Numalpas yung amin dagiti ipapaaramid ko. Mapan kayon to ijay balay ni Nana Suling. Taalaan nyo ti inorder ko asaba. An-anwan nyo di saba, auntie? Aramidak abananak yo. Ta isursur yung ilako inton bigat. Ito'y tibayad ko iti parcel nga in-deliver mo, iho. Agyaman madam. Mabitlaan, tasuklian kayo. Saan iho? Kukwa mo ti sukli. Ha? Kukwa mo ti sukli ko na. Sigurado kayo, ma'am? Uwan ko lang arutan. Ay, agyaman unay, madam. Awan na nyaman na. Sige ha. Ops! Apa yun, madam? Wala. Agnikos di parakitak. Turong anak. Pangasim. Anya pa'y laang ngay aramidin nyo silin. Inkay isursuran atin lutok abananak yo. Wen, auntie? Ang mabalin ka di nga ayaban mi ni Janine tapnada kadwami? Ay saan? Paglakon nyo kit din ti anak ko. Ha? Da kayo laang nga agkabsat ti mapan aglako. Ha? Anyan tulaangan nga iti ko na endag iti tao ang makakita iti anak ko nga agisursur-sur iti bananak yo. Kababain. Auntie Nora? Ala, ayabam kit din ni Ramil. Tamapan kayon. Di mo iramraman ti anak ko. Ta saan amay bagay ken kuana ti aglako iti kasta. Nawatam. Wen, auntie? Kumusta tirik nayo, Madam Dolores? Okay kayo ka din? Wan, iho. Banog ko lang siguro day chay. Katagyaman na kiti panang tulong mo kanyak. Marino, iho. Awan anyaman na, madam. Ay na, di nakawagan iti madam. Kas makita mat, may saakla ang anano mo a tao. Nana ko namlatan kanyak. Wano ante no iso. Ha? Alaam ko maday to'y. Ay, saanin, madam? Ante ko na, saan madam? Ha? Ay, ko, saanin, Auntie Dolores? Halakit din, amok akasapulam da ito'y. Tangdan mo anang tulong kanyak. Alaamon, Marino. Sa anak mata dumawdawat iti bayad ti panang tulong ko kada kayo, Auntie. Kan may sa, basit laang matabanag dayjay. Okay, tangay di mo mat kayat nga awatan ti it-itit ko. Kayat mo ka ditagpaay kanya kas driver? Di kagda nagtaswelduan ka.
Isulangan ti itad ko kasgong ko nam. Ha? Di ka agdanag, tasaan mat ang maapektaran ti trabaho. Isulang ngamin ti amok awagas, tapno makasubalit kan ka, Marino. Hello? Kasarita ko madagiti ubing, Nora. Ay, kwa, nakaturog dan Marino. Ni, nagsapadan na naturog, bakit? Wen, talaga ang masapsapa damat maturog lakay. Kasta ka di? Kahit, kumusta damatan nga eh? Saan da ka di matlaan nga papaanawakan ka? Ay, kat gagangay day ta kadagiti ubing. At dalat tamot ka nito, anawulwul na, lakay. Ay na, ano sampay laang ida bakit? Imbes amay may salaang di awir mo, na inayon pa'y dagiti duwang anak ko. Wen ka di, saan a problema day ta? Okay laang mat kanyak, lakay. Kas nakunakon, anak mo ida. Inayap ka mat. Iso akas may kadwang asawam, obligasyon ko mat idan. O, kasanungay lakay, kaano ka manin nga agpawit. Inton umay alawas pa'y laang ti sweldok bakit? Kasta aya, apay no kasaritam ti amom. Tano mabalin, mga advance ka pa'y laang iti sweldom. Tani, awanan igatang ko iti masapsapol dagiti anak mo. Adumat ngamin ti bagbagada agatangan da. Ha? Ne, pakikitam man bakit? Amangan kit di mo't no tila pag-usarandan iti kwarta. Saan? Project da kano ken uniform da. Masapul amanayunan ti uniform da, tani. Kanayon nga agtudo, kat saan amamagaan adagos dagiti linabaan. Sige nga rod bakit? Ipadas ko akasarita ti boss ko. O sige, taado pa'y ti aramidat. Ag-text kan tulatan, inton ipauit mon ti kwarta, Marino. Bye! Bye, bakit? Ne. Makadlaw ko na. Tunggal awagak ti asawak. Kwarta ti bagpagana. Kan apay ngay ajak met pulos makasarita dagiti anak ko. Wah, Diyos ko. Sikala ko man ti makaamo ka dagiti anak ko. Tarabayam ko maida. Ilisim ida iti anyaman a pagpagkatanda. Di mo ko mabaybayan dagiti anak ko, apo. Silin! Silin! Apay ka di, Auntie Nora? Apay tarupam! Anay! Anay ko, Auntie! Anay! Di mat kunak nga agluto kayo? Tapno day talaangan mangan ti aramidak apaman asumang patak? Kalkalpas ko lang kami na naglaban, Auntie! Agrason ko pala! Auntie! Sakit ti kadalyo! Anay! Naabahag lang arudan iti sugal. Awan pa'y masang petak amakan. Alala, ingka agluton. Darasam! Uy, Auntie! Palubusan nakakanunibos nga agawid, Marino. Ang urayan pa'y asumangpot timang ekstrakan ka. Wan pare, katagyaman akmanan. Kailiw kong aminan na talaga dagiti anak ko. Awanan yaman na pare. At damot anak ko, iso ang maawatak triknam. Basta awagan na kadagos into nagsubli ka, tapno amok ti ibagbagak kan ni boss. Wan pare, di ka madanagan. Tagsubli ak madla adagos. Ay, ungayam. Aha. Alam da ito'y. Ha? Ne, apay day ta kwarta pare. Imbag lang nga inayon mo nga igatang iti pasalubong mo kadagiti anak mo, pare. Ah, ay, saanin pare? Alamon, pare Marino. Basit lang dahi ta agatad. Agyaman ak unay pare. Talaga anak kasingsingpet ka. Awanan yaman na pare. Apay, itam lang ayang mo, anasing petak. Ha? Sigud matkit di pare. Ala, pakumusta am tumatan dagiti anak mo? Nang runa ka ni Ramil. Wen pare, makadanon day ta iti inaanak mo.
No kasta, agawid ka ijay lugaryo, Marino. Uwan, auntie. Iso nga umayak agpakada-kada kayo. Ta sa anak pa ilang nga sumrek iti sumagmamano nga aldaw. Mapan ko pa'y iliwan dagiti anak ko. Anya nga tano alaamon dagiti anak mo ditoy. Ha? Ito nagsubli ka. Ikuyog mo idan, taag naad kayon dito'y balay. Ay, saan na mabalin auntie? Nakababain mat kada kayo. Kan may sa. Agad adal da ije probinsya. Sana problema day Marino. Tulungan ka amang paadal kadakwada. Itugot mo idan ditoy, agraman ti asawam. Anya. Basta agawid ka, katinton agsubli ka, ikuyog mo ni ida. Kasi matdagiti anak mo amay sinakan ka. Talaga anatangken ti ulo yung ubing. Di mat kunak nga aglangan kayo itangal daw, na aglaba kayo! Gusto nanti, di yung bautan ni manang ko. May sakamat! Anay ko, ante. Anay. Una, tupay kat nga abdang matingar arabidum kadagiti anak ko, Nora. Tatay. Jak laing pagarup amay turod mo gayam nga ulpitan dagiti anak ko. Ay, kwa! Pasensyakan na kay... At pinasensya talangin, Nora. Masapul asong batam itilintad ti inaramid mo. Intalag ko kan kadagiti anak ko. Skamat gayam ti mangulpit kadakwada. Marino... Lading ita ka. Nga manipod ta. Putdentan ti relasyon ta. Anya, saan Marino? Di ka kumamat mangrabak iti kasta. Denggam kumapay mat ati palawag ko. Pangasim, ay ayatin ko. Huston, Nora! Jakon kayat amang ngaganpay dagiti bagam. Alaam aminin abad badoyo. Tapumanaw kayon iti anak mo dito'y balay ko! Ay, kung pakawanin na ka din, Marino. Sorry, iti inaramid ko. Ikalit ngagbalbaliw ako na saan da kami kumamat apapanauan. Pangasim, Marino. Gapo iti panagpakpakaasi ni Auntie Nora, saanan nga intuloy ni tatang tinagdarom. Ngamkit di pinapanaw na ida ijay balay mi. Ita Miss F, adda kami iti puder ti baknang abaket anang tulong kanitatang. Agpapaay kami, kas katulungan na dito'y balay na, katukad ti panang paadal na kada kami ngagkabsat. Aging galangan dito'y Miss F, ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos, para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Silin. Hey everyone, this episode felt like a reality check wrapped inside an Ilocano drama. Not the kind of big twist story, but the kind that hits because it's too familiar. It's about love, marriage, pride, and what happens when someone wants the benefits of a relationship without carrying the weight of responsibility. The title itself already tells you the lesson. If your desire is big, your effort should match it. And honestly, that one line can apply to almost everything: education, career, marriage, parenting. But in this episode, it lands hardest on one person, Michael. What really stood out to me at the beginning is how the story starts with potential. There's a stage where Michael is still thinking about his future. There's talk about studying, choosing a course, planning a path, and the family reacting to it. That part matters because it shows he wasn't born lazy. He had options, he had support. The problem isn't that he never had a chance. The problem is what happens later when responsibility arrives and he doesn't grow into it. Then the episode shifts into adulthood and marriage, Michael and building a home and trying to figure out real life.
And this is where the story becomes painful, because instead of teamwork, we get a slow collapse of roles, trust, and respect. One major turning point is Michael's job situation. He loses work, struggles to find stability, and then the narrative moves toward this idea of him becoming a house husband while becomes the main provider. Now let me be clear, a house husband is not automatically a bad thing. In a healthy relationship, if both partners agree and the one staying home truly carries the home responsibilities seriously, that can work. But this episode makes it feel like Michael isn't choosing partnership, he's choosing comfort. Because what follows is, I'll manage the house with excellence. What follows is conflict, excuses, and this vibe of someone trying to protect their ego while avoiding the hard work. We see pressure around money, pressure around effort, and a lot of emotional immaturity. And then comes the part that really breaks it, the drinking. The episode paints it like a habit that becomes a coping mechanism, and that's realistic. When people feel like a failure, they sometimes escape into something that makes them feel numb. But here, the problem, when you're married, your coping mechanism becomes your partner's burden. Because doesn't just live with Michael's stress, she lives with the consequences of his choices. If he's drinking, avoiding work, and still expecting loyalty, the marriage becomes one-sided. She becomes the adult in the house, and he becomes another responsibility. And in the middle of all of this, the voice that cuts through the noise is the mother. She isn't gentle, but she's honest. Her message is basically, being good-looking or charming doesn't feed a family. Being a husband means showing up with action, not just words. That line hit me because it's harsh, but it's also the truth many families need to hear. Then the emotional climax lands, leaves. And you can hear the shock in Michael. He goes from confident to desperate in seconds, calling, begging, trying to pull her back. But's tone is cold and final, like someone who already mourned the relationship while still inside it. And that's a detail I want people to notice. Most relationships don't end the day someone leaves. They end months earlier, when the person stops feeling safe, stops feeling respected, and stops believing change will happen. So when Michael cries and panics, it's not that the breakup is sudden. It's that the consequences finally arrived. Now here, where I want to react honestly, this episode isn't just blaming Michael for not providing. It's blaming him for not being a partner. Because you can be broke and still be a good partner. You can be jobless for a season and still be respectful, disciplined, and accountable. But if you're jobless and careless, if you're drinking, avoiding responsibility, and acting entitled, then it's not a hard season. It becomes a pattern of neglect. That's why the title is perfect. If you want love, effort must match. If you want a marriage, effort must match. If you want forgiveness, effort must match. And this episode also warns something else. When you lose a partner's respect, it's hard to earn it back with apologies alone. Apologies can open the door, but only consistency keeps the door open. If Michael truly wanted to rebuild after this, the path is not complicated, but it's not easy either. Stop the alcohol habit that's damaging the home. Accept that job loss is not an excuse to stop trying. Prove reliability through routine, waking up early, applying, learning skills, doing real work daily. If he stays home, treat the home like a full-time responsibility, not a vacation. Speak with humility, no more pride wars, no more excuses. Because the biggest reason people don't change is pride. They would rather lose the relationship than admit they were wrong. So my takeaway, this episode isn't about men versus women. It's about effort versus entitlement. And I'll end with this question for everyone watching.
do you think Michael lost because of the job situation? Or because he refused to grow up emotionally? Hey everyone, this episode was hard to listen to, not because it's complicated, but because it's the kind of story that exposes a painful truth. Sometimes the safest people for children aren't the ones related by blood. At its core, this is a story about separation, survival, and the long shadow of adulthood decisions. It begins with a father who has to work far away. Life is difficult, money is tight, and he leaves his children in the care of an adult woman in the household. And the tension starts immediately. When a parent leaves children behind, they're not only leaving their kids, they're leaving their kids' daily protection in someone else's hands. In this episode, that protection fails. The stepmother figure and the household environment around her turns the children's life into a system of control. Chores, commands, humiliation, and this constant message that the kids should be grateful just to exist in the home. It's not just strict parenting, it's emotional cruelty disguised as discipline. What made this story hit even harder is how ordinary the cruelty is. It's not one giant dramatic scene, it's a daily rhythm. Being ordered around, being blamed, being denied comfort, being treated like help instead of family, being talked to like they don't deserve kindness. And when cruelty becomes routine, a child stops expecting love. They start expecting survival. Another thing the episode shows very clearly is how money becomes leverage. The father is working and sending support, but the children still experience lack because the household power decides what the children deserve. That's a real-world problem. It's possible for a parent to sacrifice abroad and for the kids at home to still suffer because the system around them is broken. And that's why this story is not just stepmother drama, it's a warning about absence. Because absence creates a vacuum, and in a vacuum, the wrong person becomes powerful. Now, as a viewer, I want to acknowledge something. Not every stepmother is cruel. Not every blended family is toxic. In fact, many step-parents become the most loving adults in a child's life. But this episode focuses on the opposite side, the step-parent as gatekeeper, where kindness has to be earned through suffering. And for me, the most painful detail is the humiliation. The kids are not only forced to work, they're made to feel like they are a burden. They're treated like they should be ashamed for needing basic care. That kind of shame sticks. Because children don't forget how you made them feel when they were powerless. Eventually, the story moves toward a shift. The children find help through someone outside the toxic system, a woman who becomes a real protector, treating them as family and supporting their future. And that's where the episode's moral becomes very clear. Goodness is not always tied to blood. Sometimes the people who save you are the ones who choose to be kind, even when they don't have to. If I'm reacting as a creator, I'd highlight 3 core lessons from this episode. Lesson 1: a parent's responsibility doesn't end with sending money. If you have kids, your job is not only to provide financially. Your job is to make sure your children are safe emotionally and physically, daily. If you're far away, that means checking in, verifying, asking questions, and paying attention to warning signs. Lesson 2: strictness is not the same as cruelty. A home can be disciplined without being humiliating. A child can be taught responsibility without being broken. When discipline includes constant shamming and emotional fear, it's not discipline, it's abuse of power. Lesson 3: kids remember who protected them. This is why the protector figure in the story matters so much. It tells viewers,
Even if life gave you a painful beginning, one kind adult can change your trajectory. Now, I also want to address the father's side, because that's where audiences usually split. Some people will say he had no choice, he needed to work. And that's true, poverty and responsibility are real. But the harder truth is, even when you have no choice about working away, you still have a choice about oversight. You still have a choice about who gets access to your children. You still have a choice about listening when your kids show fear. You still have a choice about acting quickly when something feels wrong. So the episode becomes a painful question. Is a parent still good if their absence creates the environment where their children are harmed? That's not an easy question, but it's a real one. And the reason this story works is because it doesn't feel like fantasy. It feels like the kind of household some viewers have seen, where kids are told to be quiet, to obey, to endure, because that's just life. But this episode pushes back. It says, no, children deserve dignity. And I'll end with a question for everyone listening. If you were, what would you do differently? And if you were one of the children, would you still believe in family after surviving a home like that? Agyaman kami, ag-subscribe kayo, agkita manin.